Sagudayan nga ron ti surat ni Pagayam a Rebecca iti kagayan. Dear Cassie. Sagbay man ngayon isalay sa iti pakasalita nga kahit kung itaklin iti programam. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw no pay napudot kada kay amin nga agserserbi dita na MRC Studio nga kanayon nga mang liwliwa kada kami. Kablawak pa digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa kadigiti naayat nga sponsors. Ilingid naklatan itinagan a Rebecca. 8 atawen kami nga agdenden na kasagasawa kini Vicente. Ket naadaan kami iti maysa nga anak ni Jennifer nga agbasbasan iti elementarya. Uray no narigat wenno nanumulaeng ti panagbiag mi kasin yung makaraos kami mo't itinaldaw-aldaw makapangang kami mamitlo adaras ti maysa nga aldaw. Gaputan nagagatmat naanos ti asawa. Babayan iti panagtinulong mi ket awan mo ti dimdimteng nga nakana nga parikot mi kasin. Tilaeng kakaisuna nga parikot ko iti asawak ket ti madi nga galad na nga napungtot. Napungtot lang aruden ket dinapay ammo ti agkid daw iti pamakawan. Dinapayam mo nga bigbigan ti biddot na. Sipod ti panagden nami jak pay pulos na puutan nga nagsorry ti asawak. Wen kasi nyong ni Vicente nga asawak ti klase ti tao nga napride unay. Nga uray no ison ti akin biddot di na pala aklonen nga biddot na. Ken ipatangken na lata ti saan nga agsorry. Uray no ammo namet nga iso akin basol. Ala, inananusak. Inananusak latan. Tano mayat met ti ulo na. Nasayat met. Nasayat met ti asawa. Nasingpet met. Ngayon no agpupungtot ket makaaramid iti saan nga nasayaat. At adapay nga agpungtot ungtam isuna, kaguram isuna. Ket uri no ison ti akin biddot ket saan mo pulo sa mangeg nga agsorry. Nangruna kanyak nga asawa na. Ken uri asin no kasin yung alagat inananusak lata ti asawa. At least saan nga babaero, saan nga kas kadigiti daduma nga oray no makainom agpungtot ket agdiso wenno mangdangran uno never nakpay met kidi nga diniswan wenno dinangran ti asawa kasin netalang palagpungtot na ang empatsik no daduma ket nasaksakit pay digiti sa una no bugkawan nak ngem dete sipaten nak adu tinakadlaw kadeta nga galad ti asawak. Ket jak ni namnama nga dumteng to ti maysa nga aldaw nga daytat pagtaudan ti dakkel a parikot mi ken parikot ti pamilya. Ala, ininutek mga organ sa laysay kasin dayta nga galad ti asawak ken no anya tinunted na nga parikot kada kami. Ket kasto man nga rugyak ti amin kasin. Ay, naimbag ta na danong ka dito'y Rebecca, ading ko. Ay, Tata Ambrosio, da kayo magayam. Wine, ta nakita ko awan dati kurong-kurong ni Vicente nga asawam. Awan siguro dito balayo. Ay, awan nga paiso tata. Ape ka di tata. Anya ka diti masapulyo iti asawa. Ay awan. Ay umay ko kumalaeng. Umay ko kung masalangadan ti asawam. Anya? Api ka salangadan yung ti asawak. Anya tinaramid ni Vicente kada kayo, tata. Kanyak, awan. Ang dua nga taraken ko nga asaw. Ay,
Pinalidlidan naman, iti kurong-kurong na. Anya? Wine, itay limabas iti sango ti balay ko. Makita na lang aruden nga adda dagiti aso nga nakaidda iti kalsada. Di na pelalilisyan. Pinalidpitan na latan. Ay, kumusta nga rin iti aso yung tata? Ay, kit napilay atay maysa. Tay maysa, adda donor na. Unay maten. Kit maysa, di pa'y pulos nagsardan. Tao may kumamat, magisarita. Taag pa dispensar ko ba, wano agkid daw ti, wano ori kumala agsore, awan na pulaos. Tinalyaw nakpay. Kaya di pinayapayak, nagsarding agpaysa. Oh, anya ti ko na tata. Isupay ti makaungag. Nga basol ko kano, ken basol dagita asok. Tapay kano nga agwarang-warang da ititing ti kalsada. Ay, nagloko da iti nga Vicente nga asawam. Nagasat ka, tasaan ko nga igam ti sampilok ko itay. Ay bagam to king kwa na. Tao may magisarita. Tao rin mangtadlaing ti pagpaagas dagiti asaw. Padasik to nga kasarita, Tata Ambrosio. Imbag tadimting kan, Vicente Lakay. Ay na, nakainom ka man nun. Maangot ko man ti payud mo. Apaya. Ipagikat lang mo ti banog si kamot. Bakit? Ay na, imay itay ni Tata Ambrosio dito kas taon ay ti unget na. Apin kami na pinalidpidam, nagiti duwa nga aso na. Anya. Basol na. Abi ko mabasol ko. Di nakadiam mo nga ti kalsada at pagnaan ti luglugan. Apay nga idda digiti aso na jay. Di na ko maigalot. Iso nga basol na. Anya. Kit uray pa'y akit mabali mo matgalis yan. Di ka na naasyan ka digiti ason. Apay. Asok ka de. Maasyanak no asok ko ma. Ay baybayam na tada dyan ka Tata Ambrosio. Tapno agnakam. Tapno igalot na digiti aso na. Ang di ka, matakababain mo, ito rin nagpa-dispensar ka lang kumamad, di ka pa nagsorry ka no, si kapay tinakaungat, ni api ko mga agsorry ak. May isa ka mat. Kasano ko mga agsorry ak? Katawan mo tibasol ko. Data ka manan. Ipapilit mo man takikit mo, ipatangkin mo man nga, nakangato ka talaga at pride mo. Kit mamin alulat agsorry, no lumagan matirik na ni Tata Ambrosio nga akin aso dati dinungpar mo. Ne, kas kumustamat nga ro tirik na, no agsorry ak, nga awan mo tibas basol ko. Basol ni Tata Ambrosio amin. No apay, nga baybayan na digiti aso na nga agwarang-warang iti kalsada nga pagnaan tilugan. Iso nga awan ti basol ko. Iso nga awan ti rumbeng nga pagdawatak no pagkidawak iti pamakawan. Sorry akid ding? Anya? Bagbagaan yung tuman nanang. Ay na. Numot siya timang makisarita king kuha na ad nga agpungtot. Agapa kaming tulaang. Ay na, Rebecca, balasang ka. Ubing pala ide ni Vicente. Kastan, ti ugali na. Na pride. Kauray siyak ide. Mangnig ko ayang agsorry kanya kat saan. Api nga nga kastamot ti... Ay, napagpartuat na nga ugali na. Api nga mamin anula ti agsorry nanang. Tapno lumagan mo tirik na dati na perwisyo na. Nakaaramidan na iti bidot. Ay, naaya. Siyak tupay nga inaanan no sungbatan nakide. Awan na pulos ti mangig ko nga panagsorry na anak ka. Iso nga awan ti serbin at pamagbagaking kwanan. Naanos ka hindi ang asawa na. Tama nung nga tawanan nga agdindin na kayaw. Maan-anusam lata iso na. Day siya lang mat kiditi kagurak kinkwana nanang. Tanaanos mat iso na. Makitak mat ti gagat na nga agtrabaho. Kun mangipaay ti kasapulan mi nga agina. Kasapulan ti pamilya mi. Day tabot ti ma-appreciate ko kay di Vicente. Tadi na kayo mo't baybayan. Hindi ta napungtot unay. At pangarup na agad kanayon nga isot usto. Nga kaslawan na pulos ti maaramid na kabidot. Talag sorry.
So nga, nung kanayon ka mga agapan nanang, angim, siyak nga kanayon, sorry keng kwa na. Ayat ko lang nga saan nga madadail ti relasyon mi. Ta ipagpagapok ni Jennifer nga apo ko yo. Alakat, ma-appreciate ko madata king ka, Rebecca anak ko. Taman ano samlata ni Vicente nga anak may. No uray no kastat ugali na nga na pride. Ken di na amo ti ag sorry. Naimbag ta na danon ka ditoy. Rebecca, ay, da kayo gayam. Anya ka diti masapol yun, Nana Doring. Ay, sika kumati kayat ko akasarita. Rebecca, siyak? Wen, apay mo't Nana Doring. Anya ti pagsaritaan ta. Diyak ngamin kayat nga ni Vicente nga asawam ti kasarita. Ta sigurado, ken amok, nga agpong tutulaan. Awan tumala ti pagtungpalan na, no da kami ti agsarita. Ada ka di problema? Anya ka di tinaramid ni Vicente kada kayo, Nana Doring? Siya, awan tinaramid na kanyak. Ang nakitak ngamin, idirabi nga, edi may da naginom ijay store ko, napan na inisbuan, dagiti mulak, nga ka, iskarlatina. Sa edi nakainuman, agawid. Agbasing-basing, nadalapos na, dati, duwa nga maseteryas ko. Kat, nadadaal dati mulak. Ay na, pasensya kayo, Nana Doring. Kasarita ko ma ni Vicente ang amok ti galad na. Oray no biddot na, saan na nga aklunan nga biddot na? Ay, uwan Nana Doring, naimbag ta siyak ti kinasarita yung. Anya ka diti, mabalin ko nga aramidin tap na no. Pasukataklaan ko mamat, dagiti mula nga dinadaal na. Dati inisbuan na, ay na. Oray no ibagam nga saan nga nadadaal, kaya't ko kumapabayadan lata. Kaya dati duwa nga masiteryas ko. Ay, ala, awamot nga ti kwartak, Nana Doring. Bayan nyo, tayin to no makadawat ak ni Vicente. Umay mayak tong ta, bayadak tulatan, Nana. Ta makamu kayo nga gumatang ti sukat, dati dinadaal na nga mula yung kin masiteryas yung. Ay, agi amanak no kasta. Ay, apay mo kami nga kasya iti asawa. Sigurado nga no, iso ko ba ti kinasarita? Awan ti mapasama. Uwing nga rod, Nana Doring. Baka di pa agsorry kada kayo. Ta kasi kami tigalad ni Vicente. Uray no basol na, saan na nga aklunan nga biddot na, weno basol na. Nasayaat nga rod, tas sikat ti kinasarita, Rebecca. Maala nga rod, panawang ka ba eh. Ala sige nga ron, Nana Doring, siya akong ti agkidkid daw ti pasensya kada kayo. May na, di ka lang mabain. Kapo ka data, panagbarbartek mo, makadadail ka pa iti mula iti sabali nga tao. Imbagkid di tasak ti kinasarita ni Nana Doring. Saan mo abay bayadan? Anya? Katrumbeng lang nga bayadak Tanadalapos mo nga ron, nadadail mo, dati duwa nga masiteryas na. Ken dati duwa nga mula na. Kadabay. Basol ko pa Basol na Tapi nga jet pangipanan na, kadagiti mula na. Katwin ada arubayan na. Sikati na pan nakiinom ijay. Kat nakalawlawaan di dalan, api nga dalapusem. Basol na lata Taiso tinang lako kanyak iti arak. Anya? No saan na ko mga lilakwan iti arak? Sa anak ko mga nabartek. No sa anak ko mga nabartek, nalimpyo ko mati panunot ko. Kindiretso ko mati panagnak. Nalawag ko mapiti panagkita. Ambok pa'y, mula nagayam dahi dyan inisbuak. Kaya mo ko agad gagangay lang nga root di dyan. Iunin ka mo tinaya talaga nga awan na polos ti maaramid mo nga bidot. Talaga nga, kanayon laing nga usto ka. Katag pa'y sumad. Saan ka de? Basol na No apeng alilakwan nak iti arak. Anya?
Inka kiti agsorry, nakababain mo datang aramidem. Apay agsorry ak. Apay basol ko? Sa aglagsuri no amok nga basol ka oh. Umay ka manganan, Jennifer. Awan ka din ni tatang, nanang. Awanan. Alasaan kang ngagsangit. Apay kami nga inungtan na ka ni tatang mo. Diyan mo kay ni tatang, nanang. Ang biboy aglay ti TV tay. Kat inungtan nakmatan. Ibaga lang nga nakaringringgor ka no, nagpiksa ka no ti TV. Alababamlatan. Kasta nga talagang tatang mo. Managpupungtot unay. Kahit inungtan na kalaang. Ano ba nagpay binaot? Anya? Binaot na ka ba eh? Wala nang. May chinelas na. Baot na kanyak. Nagloko day giant. Baka mo't no, saan mo't nga napigsa? Saan mo't kit din nanang angim? Saan mo't nga naglama? Saan mo't? Nga lababamlatan, gagangal lang ana. Wala nga nagigtutang, hindi binugkawan nanang. Alabam ta, bagbaga akto ni tatang mo. Alaw may kamanganan. Katapi nga binaot mo. Umalay ko mga ungtamlaang. Kasano? Sumungbat pa yan. Wala. Masursuro ni Jennifer hindi sumungbat king ka. Taday talat makitkita na king ka. Kalahin kang agpungtot, kalahin kang agbugkaw. Mangmangag na pa makitkita na nga bugbugkawan na nga asawam, nga inana. Iso siguro atin nakalalaan na daytan. Basol ko pa'y. Kitagpay suman. Saan ka magkabugkawan? Saan ka nga ungtan? No awan di basol mo. Kasano? Kanayon mo nga ipapilit ka basol ko. Kanayon mo nga bagang agsuriak kadagiti saan kumarumbang nga pagsuriak. Anya? Maumak tikas na nga ugali mon. Si ka Vicente. Di ko anusak tikas ta. Ang makaperwisyo ka matan. Saan lang kada kami iti anak mo? No di kat pati iti sa bali nga taon. Tandaan ti saok. No di ka agbalbali Vicente. Madadail lakit diti relasyon ta. Madadail lakit diti pamilya ta. Anya? Kasyak pa iti mang dadail ti pamilyatan? Kasi ka, awan mo ti mati nga raramidan. Anya? Sika di kang basog di amin. Naglaing ka sumao. Makabisit aking ka. Nakmalagjarwaran. Nalabas una yan day tangararamidin ti anak ko king ka, Rebecca. Tapati pa yan ti apo ko kay ramraman na nga pagpupungtutan. Okay lang ko manusyak na ang angin. Bautin na pa yun ni Jennifer. Uri no saan nga napigsa ako na mangin matroma ti ubing. Ma'am takasaritak to manday ta. Uri amaw nga din tumatla dumdum nga kanyak na ijay. Ang imrumbing lahi nga bagbagaak. Nunasken ka pagsawsawak. Tadi, kam kami di pagnakman na, anak ko. Pinangtaak pa yun na nang. Ngayon baga ka no di na taag baliw. Amang ano isot pa kadadaelan kin pakarakrakan di pamilya mi kunak. Ay gawa na. Naanos ka kit di a Rebecca. Tama anusam ti kasta nga naglaad nga ugali na ita nga Vicente. Saan man lang nga nagsorry iti bigat nga nakariing. Nagsasakit na kitimbaga na kanya. Inalaan mo no kasunod sa gitna na di pa nagsasauna pa nagbugbugkaw na kanya. Nakakit ko kumapain nga uri sipatin naklatan. Nakarumat lang uri suna. Tinalapan panunutan tirignan. Di pa talaga tao. Alala. Kasapay kumaay karkararag tayo anak ka. Tabaring agbaliw tupay ni Vicente. Diyak mo na nang
Kaslamaw awanan ako ni tinamna mga agbaliw pa iti asawa. Anya? Ulitin man timbagam, mare? Ha? Hello. Chapi nga ra. Bidlang, idepek lang iti. Natagtuktukar. Hello, mare. Ulitin man timbagam? Ha? Ni Vicente? Na-aksidente ko nam? Sa dino, kita niya tinapasay magkinkuha na, mare. Ala, Diyos ko. Natamaan di ulo na. Ay, sa dino nga ospital, mare. Sige, mare. Ibaga, mare, na umaya ko. Vicente, ay, Diyos ko, dahil titikong ko na ako. Nagmaneho ka manan nga nakainom. Dahil tani, nakadisgrasya ka. Ay na, Diyos ko. Dito tikong kulaking kan, Vicente. Nagsakit ti ulo, bakit? Anusam Pero enda ka no taulong, kitne. Iso tina pakaruan. Japay kaya ti matay. Rebecca, bakit? Iso nga ron nga dahi ti pagminamin na amon, at pagnakmam kuman, at pakaamirisam ni kitang madingar aramidem. Siguro agad inikan na ka ni Apo Diyos iti dosam. Ay, yakayat ti madusa. Gitwan dosain na ka ni Apo Diyos kadagit ang madingar aramidem. Iso nga lumaban ka, no kaya't mo pa iti agbihag. Kaya't ko pa iti agbihag. Iso nga labanam dahi tangarod. Patib kirim ti pakinagam mo, agpapigsa ka, tapno no, agbalay kiti pa naka-operam. Agkararag ka gini Apo Diyos. Agkid daw ka iti pamakawan na. Dimto pa amutet kid daw ti pamakawan iti padam nga tao. Naapay mo't ngamin. No kayat mo lakay. Nga matindog pa iti biyag mo. No kayat po nga makita na kami pa nga ginam. No kayat mo pa nga makita ti panagdakkel ni Jennifer. Agbalbaliw ka kuman. Agkid daw ka ti pamakawan ka ni Apo Diyos. Baring no ispalad na ka. Baring no yat atidog na pa iti biyag mo. Sorry, Lord. Ha? Gusto, pudno ka di tinangig ko. Agbabawi ako. Bakit? Pagawarin na, Diyos ko. Ispalin na kuma. Saan na kumapailaing alalain? Sorry, Lord. Amin nga'y nararamit ko. Ala, kas talakay. Agpakawan ka, Apo Diyos. Tabaring no yat atindog na may dibiyang mo. Ibag ta nakaamiris kami lagin. Ala, sabayang kan. Sabayang ka nga kararakin ni Apo Diyos para iti panakaispal mo lakay. Ay na. Dakil unay ti pagyamanan tayo kini Apo Diyos, Rebecca, anak ka. Uwin nga ron nanang. Nagdaras ti panagimbag ni Vicente. Ni Patsik nga. Babaen ka dagiti panagkarkararag mi nga agasawa. Kinti panagbalbaliw na. Panagbababawi na ka dagiti madingan aramid na. Iso nga. Indardaras man ti Apo Diyos ti panaglaing na. Uy nga raud. Ngay, manulaal daw na kat nakarwarin iti ospital. Alakat ananusa maani Vicente nga asawa anak ko. Aging ka nga makarecover. Uy nanang taramidik ti amin. Gat namnamaag nga into no maimbagan nga nalaing ti asawa. Saan nagtungag probleman?
Tako na mismo kanya. Nga di nanton ulitan, ti madingar inararamid na idi. Kit manipod ita. Ag sorry ka nun, no adda ti kamalina, no adda bidot na. Ay, lakit na saya at anak ka. Blessing, dahil pan nakadisgrasya na. Ta iso ti nakaamirisan na iti ameng. Wen nga rod nanang. Ala, agyaman akmat kada kayo nanang, ti ano siyo, kada kami nga agasawa, kada kami nga pamilya. Oh, mayit magaya man. Makatakdar kat bugbukod mo, makapagnaka pa yan. Uwen nga rod bakit? Sorry ano. Ha? Sorry no. Marigrigatan ka mang isistimar ka niya. Ay na, saan kang rumbay nga sorry? Taday takit araramid, gaputa ipatpatig kalakay. Ang sorry no. No, marigatan ka nga mga aywang kanya. Si Kamal, okay lang. Ala, gitatan. Sorry, bakit no? Anya manan? No, pinagdanag ka. Okay lang kunak mo. Tinasisita. Nakalasat ka, iti pa nakadisgrasya. Sigurado lakit din nga. Dakkel nga pakaikawaan mi ka ni Jennifer no napukaw da kay ti biyag mi. Sorry ano. Nadisgrasya akit. Uwin nga rod. Mano nga aldaw mo't nga. Na-stress ka. Saan mo panunutin daytan? Importante. Kat agpaimbag ka. Tapno na ti kasta, makatrabaho ka manen. Ken maaramid mo dagiti kaya't mo aramiden. Basta sorry ti amin bakit? Uwin ko naklakaroden. Manual daw ka di nga dag hospital. Damat 5 aldaw mo Sipod din na disgrasya ka. Manual daw ko nga da dito eh. Makalawas mo tan. Ngkit mayat mo alis to di panagimbag mo. Panagrik na kabailakon. Bakit? Ha? Di agtrabaho? Saan pa ilaan agpalaing ka pa eh. At pala di kita sugat mo ni. Deta ulom ni. Iso ti talaga nga napakaruan. Kabailak tianan ko na. Ha? Sorry no nabayagan nga. Anya? Nga. Saan ta nga naglin na ilo? Ha? Kasanumot kami, kanayin kang agpupungtot. Kanayin tang agapa. Anyang ortiganas ko nga makilin na ilo king ka. Iso nga rod nagsursuryak, bakit? Tamo nga basol ko. Basol ko ti amin. Ikan ako may tigundaway ko tapno no. Makabawi aking ka. Kat ita nga kanito. Kabailakon. Ti anya. Ti makilin na ilo king ka. Uy. Sigurado ka? Uwen. Ang sikapailaan nga ti rumabaw, kinrabaw. Kabailak, no nakadata aklaan. Ha? Uwen, nariknak itay. Itay atatibayan nak. Nadingkal ko deta barukong mo. Imingar deti armas ko. Ha? Talaga? Uwen, italaang manin nga umingar. Oo niya. Kayat mo ka di. Ay, kayat ko alakay. No laki di ka ba alam nga talaga. Uwan, basta si kati akirabaw. Kayat ko ti bumawikin ka. Numabalin. Uri rinabi nga bumawi aking ka. Ay, kayat ko day talakay. Kit sorry, kadagit ti rabi Nga,
Nga saan ka nga pinarparagsak, imbes nga pinaragsak ka, kat in-stress ka laan. Ay nausto na ta pa nag-sorry mo. Okay lang ko nakmat. Napakawangkan. Di nasisita. Naamiris mo dagiti bindot mo. Kat agbalbalyo ka kuman, kat sabi ko matag na nayon dayta. Ikarik bakit? Talagang maminpinsanin nga agbalbalyo ha. Ay, nagsaya atin no kas talakay. Ala, may kangarutin. Taglin na ilutan. Okay, saan mo unay liklikam alwadam baka madalapos mo dahil sukat ko ti ulo. Sorry. O di ba? Nagmayat no. Mangig mo nga dag sorry king ka. Lumag antirik nam. Kastamat king ka nga ag sorry. Uwin nga rod bakit? Sorry mat may kakit din. Kita lalo nga imingar bakit? Ay, wen nga paiso lakay. Ibabak nga rodin dati kalson mo. Tay katek mo dati. Ikatek mo dati pantikon. Tarabawang ka nga rodin. Baka akit no agbabawi data. Ay, isaan. Ure magkidi. Ure magkidi agpatpat nagtabakit. Tilada. Madimot bakamot no adata nga saan ka nga maimbagan. Inutin tala ang lakay. Ay, sige. Sorry abagat. Rabawang ka nga rodin lakay. Naingar kang paiso. Wen. Lakay. Okay lang, nakastoy. Kapag sana, kapaspas na. Okay lang. Ay, sorry. Okay lang, bakit? Ay, sorry mo't nasakit pala ang dati lupok. Ay, sige, inayadik na rin. Alawan. Bakit? Bubawi ak bakit? Alawan lakay. Inutin talaang tapno di ka mabigla. Mapahanan bakit? Sorry alis to ak laglipas. Okay lang. Basta bubawi ak to. Sorry bakit? Mapahanan. Sorry bakit? Ha? Sorry no. Imun una ka naglipas ng metisi ka. Ay na, saan mo nga panunutin dahil talakay? Okay lang. Basta laki di maparagsak ka. Kapanan di kiti agaman. Ingam lagpaangin ko nada. Ay, dadagaya mi dyan. Awan mo ni Jennifer. Napansiguro na kaya ayaman. Ano nga tatararamidan na ni Vicente? Al daw, wagpakpakanti manok. Ay na. Sorry kada kayo Sorry kada kayo nga manok. No pinalpalsitan kayo di. Sorry ka. Sorry ba't kada kayo nga baka. Sorry. Sorry kada kayo nga dingwen. Nga pulpulutanin na yun. Giinom kami. Ha? Anya? Kasarsarita naman dagiti dingwen? Apeng ka ta? Sorry kada kayo No, pagbabartikan kayo. Sorry kada dagiti aso. Dagiti dinungpar ko nga aso, sorry. Nakaimot nga pusa. Amok nga aduti na patay kon, nga kalahiyo. Na masurunak hindi kada kayo. Agkalong kayo, tisidaan.
Sorry kada kayo. Sorry mat kadagiti bilit nga tinirtiro kide. Kadagiti kaldeng. Sorry no. Tinulpulutan kayo. Didagsangsang dun Agsursuri ak kada kayon. Hala, agsursuri mo't isunang kadagiti dingwan. Na Diyos ko, api nga ta. Ay nananang madanaga na. Kasarsarita na mo't yung digiti dingwan. Agsursuri mo't isuna kadakwadan. Ay, kasta aya. Mas daawak mo't anak ka o tay may balay idi kalman iti bigat. Oh, wine. Kat kuna na. Imay nang ted iti di magas kano gestor di matang iti kape ken asukar. Nagsori kanyak. Hanya? Taadda kano inlibas na idi nga kape ken asukar iso nga sinukatan na. Ay, anya? Kanadupay dagiti nagkidkidawan na iti pamakawan ko anak kaw. Sorry nga sorry. Ultimo dagiti basol na edi ubing payla ang isuna. Malagip na. Kat agsorsorin. Ay na. Sinaggay sana amin idan nga basol na kanyak. Kaya nasaro kami sa oras nga agsorsori kanyak. Anya? Ala Diyos ko. Akit pagyamanak mo't kiday, taamunan ti agsore. Isuna laang. Tanalabos mo't tayo. Subsobra mo't ti panagsursuri na ni Bisendeng. Anya? Nganang. Oh, Jennifer. Awan ka din ni Tatang? Ay, damo nga, umuna nga aldaw nga panagsubli na di trabaho na ita. Apay, kas lang amin nadanadlaw ko kinitatang, nanang. Anya tinadlaw mo kinkwana? Takkel tinagbaliwan na, nanang. Uwan ngagpaiso. Saanan nga napungtot ni tatang mo? Saan na kan nga ungtan? Saan ka di? Uwan, nanang. Iso na laang ta. Sorry nga, sorry. At least agad. Amo na ti ag-sorry itan. Idinto nga, idi ko agad pulos nga di mo manggag nga ag-sorry isuna o rin amo na nga basol na. When met kit di ananang. Apay, anya tin sorry na king ka. Ado nanang. Amin nga pa ng ungit na kanyak. Oh, kati mayat. Naamiris nan. Nga bidot na dati nalabas nga panang ungit na king ka. Pati dati panang baot na tsinelas king ka. When nanang. Oh, di mayat. At least, saanan nga napungtot ni tatang mo king ka. Iso na laeng ta. Amin matlaeng ang sorry. Ha? Anya pa sorry na king ka. Sorry anak ko. Kunana. Sorry anak ko, no lepap ta agong mo, gapo kanyak. Ha? Sorry anak ko, no nangisit ka kas kanyak, kung kunanan mami, nanang. Ha? Kunana pa nga. Sorry no. Awan to ti mga manuntulat mga yatkin ka to no, agbalasang ka kunanan nanang. Anya? Malak ngamin kanukin kwa na. Iso na kanot kayong ingas ko. Ay, unay mo, saan nga po doon tayo anak ko? Ganyan baga na pa'y. Sorry ka no, jak to makaasawa. Anya? Saan ko nakmat ananang? Dahil dyan mo't katatang mo mat. Among napintas ka anak ko. Nagpapiso nga karkarupa kayo. Kan lipap ta agong mo. Ang mabalin pa nga maator dahi ta. Nanang. Pacheck kasin yung nga naapektaran ti panunot ti asawag gapu ti panaka-aksidente na. Maragsa ka idi gapu ta agbalbaliw kanon ti asawa. Nagbaliw nga agpaiso ngem nalabas met ti panagbalbaliw na.
Amo na nga talaga ti agsorry. Angem na labes met una ti panagsursori na. Madamag ko pa nga di trabaho na. Sorry ka nga sorry iti boss na. Unante, isod damag iti pagtrabaho kami. Sorry sir nga sorry sir. Ha? Ay ha? Uri mo't na ang basol na. No kumaad dati, madi nga, anak ka, uri saan na nga basol ka, iso ti agsursori kini sir me. Sorry sir nga sorry sir. Ni uncle, ante. Aya, aya. Diyan mo no kasano kakasarita ni Vicente nga asawa kasin yung naipanggap iti dakkel nga nagbaliwan na. Ibagak kuma nga ing kami agpa-check up ang baka no sa bali ti kay papanan na kenkwana ket agpungtot ket agsubli ti sigud nga ugali na nga madi. Kunamot ni nanang nga alabay am kadlatan no kasta anak ko ti nasisita awan iti maperwisyo gapo iti dati nga ugali na nga managpupungtaw ken di na mo nga aklunen ti biddot na. Una nanang, ang nakababain mo, pagsasaritaan, dagiti tataw, taglawlaw tayo, dito nga raramidin na. Amin matlaangan, agtigab, agsorry, umutot, agsorry, o rin no di mo't awan mo't tinakangag, agsorry. Aha, ay kay babayam katlat na natin importante. Babayam ti panonoten kanibagbagat sa bali nga taon, ti importante, naragsak kay itan. Ay nanang, nakabutbutang. Kas nadakkel ti tama, ti utek ti asawa. Dakay man ti mangibaga nanang, nga anya. Nga intay ipa-check up. Bakakat nadadahil nga talaga ti utek nan, ni Vicente, nanang. Uray ni nanang, kat kasla din na amono kasano nga ibagakin ni Vicente nga asawa. Nga anak na. Nga, ing kami ipa-check up isuna iti espesyalista tapno no maagasan deta nga nagbalin nga epekto ti pan naka-opera iti ulo na, pan nakadisgrasya na. Bakakit no, maditi panagdengeg na, baka ibaga na nga panunutin mi nga at nabagbagtit nan. Ket baka no agpungtot ket matrigger manen agsublit dati nga ugali na kasin banag nga jacket nga mapasamak. No da kayo ti adda ti sitwasyon ko anya ti aramiden nyo. Balakadan dakman kasin pangaasi yo sakbay nga kumaro deti nga parikot ko. Dahiti nga ron ti makabuklan ti makasaritaag nga idi problemak ti asawak tadi na pulos ammo ti agsorry di na aklonen ti biddot na. Ngayon itata nagbalbaliwan, simmo bramot, ket sorry nga sorry. Sorry amin na bakrang. Ket patsemi, nga ada iti epekto deti panakadisgrasya na iti utek na. Ala, tulungan da kami man kasin, balakadan da kami man, pangasiyo. Ket agyaman na ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga surat ko ket sapi ko makit na kaibatit adal kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot apagayam mo, Rebecca iti Cagayan.